Najkraće rečeno, šta su pčele? Pčele su insekti koji zajedno sa mravima i osama, znači sa mravima i osama su srodne, čine insekatski red opnokrilaca ili himenoptera. Naravno, one potpuno imaju neke svojstvene karakteristike, tako da su sve pčele svrstane u jednu posebnu podgrupu ili kladu koju zovemo antofila. Većina ljudi bi, sigurno sam, mogla da prepozna medonosnu pčelu kada je vidi, ali sve one druge vrsta pčela koje postoje, ljudi često mešaju sa osama, misle da je to neka vrsta ose ili čak sa muvama. I jeste, na prvi pogled stvarno neke karakteristike onako vizualno mogu da budu, da nam malo zaliče, ali svakako ako se malo bolje udubimo, zagledamo i znamo šta da gledamo, vidjet ćemo da pčele imaju niz karakteristika koje su svojstvene samo njima i ipak se razlikuju od ovih drugih grupa. Pa, kada kažemo reč pčela, obično svi pomisle na medonosnu pčelu. Međutim, Apis mellifera ili medonosna pčela je u stvari samo jedna vrsta, a možda će vas iznenaditi podatak da na svetu ima preko 20.000 vrsta pčela. Samo razmislite malo o tom broju. Ovde na Balkanu, u našem regionu, živi preko 1000 vrsta. Apis mellifera je samo jedna od njih. Tako da li su sve pčele medonosne? Ne, nisu. U stvari, jako mali broj vrsta pravi med. Ne žive sve pčele u košnicama, čak jako mali broj vrsta živi u košnicama. Od svih vrsta pčela na svetu, otprilike samo 10% ima taj socijalni tip organizacije i čak i od njih jako mali broj živi u košnicama. Većina vrsta pčela u stvari ima taj takozvani solitarni način života. Šta to znači? To je, može da se prevede i kao samostalni način života, gde svaka ženka za sebe pravi svoja mala gnezda. Pa, gnezda pčela se u stvari nalaze svuda oko nas, samo što njih ne možemo tako lako da primetimo i onda toga uopšte nismo svesni. Većina vrsta pčela se gnezdi pod zemljom, znači kopaju tunele u različitoj podlozi i tu prave svoja gnezda. Postoje i neke vrste koje biraju šupljine, u stvari vole šuplje stabljike biljaka, na primer trsku, bambus ili neke druge biljke čiju je sredinu lako izdubiti. A tu su i one vrste koje biraju šupljine u mrtvom drvetu, u trulim stablima, na primer. Ono što je zanimljivo da većina pčela pronađe šupljinu koja im odgovara i svaka ženka za sebe kreće polako da popunjava taj prostor, pravi određene sobice ili komorice koju će prvo očistiti, zatim doneti tu hranu i položiti jedno jedino jaje. Zatim tu komoricu zatvara i prelazi na sledeći deo šupljine. Kad popuni sav prostor, ona će cijelo gnezdo zatvoriti različitim materijalima koje pronalazi u prirodi, obično je to neka mešavina zemlje ili smole, i više se tu ne vraća. Znači, nema brige o potomstvu i upravo je to razlog. Znači, ovakav način života je upravo razlog zašto mi ne primećujemo da su gnezda svuda oko nas, što je potpuno suprotno od onoga na što smo navikli kod socijalnih vrsta, koje prave velike košnice, imaju puno potomaka, uvek se odlikuju nekom živahnom aktivnošću odraslih jedinki koje su spremne da brane tu košnicu. Solitarne vrste apsolutno nemaju instinkt da brane svoja mala gnezda, tako da ako ih primetite negde u prirodi, slobodno možete da priđete, da ih posmatrate, one vas neće braniti, neće vas napasti. Solitarne pčele inače mogu da vas ubodu, ali to čine samo ako ih bukvalno pritisnete golom rukom, što je, mislim, malo verovatno da ćete uspeti da ih uhvatite čak i ako želite. Podatak da pčele uginu nakon uboda tačan je samo u slučaju medonosnih pčela. I to vezano je samo za radilice medonosnih pčela. Matica, recimo, može da ubode više puta. Kod radilica medonosnih pčela žaoka je nazubljena, reckava je. Tako da kada ubode, ako vas pčela radilica ubode vas ili neku životinju,
Žaoka će jednostavno ostati zaglavljena, neće moći da se tako lako izvuče iz vaše kože i samim tim ona povlači deo utrobe pčele sa sobom i zato nastupa smrt. Sve druge vrste pčela nemaju ovakvu žaoku i mogu da vas ubodu više puta. Neće, znači nakon uboda neće uginuti. Možda je zanimljivo reći da samo ženke imaju žaoku. Žaoka je u stvari transformisana legalica, tako da mužjaci ni jedne vrste pčela ne mogu da vas ubodu. Uprkos veoma raširenom mišljenju da je najveća ekonomska vrednost pčela u stvaranju meda i pčelinjih proizvoda, to je daleko od istine. Ako ćemo već da pričamo iz ugla ljudi, šta je to, čemu onda one služe, šta će one nama, najjednostavnije rečeno, pčele oprašuju bukvalno veliki deo hrane koju mi jedemo. Znači, oprašivanje ili prenošenje polena sa jedne biljke na drugu omogućava opstanak biljaka cvetnica, omogućava njihovo polno razmnožavanje, a ne bih sada da dužim zašto su nam cvetnice važne. One su dominantna grupa biljaka na ovoj planeti i predstavljaju početak u lancima ishrane, hranu za mnoge životinje, pa kažem i za nas ljude. Tako da ako gledamo ekonomski, najveća vrednost pčela je upravo u oprašivanju, a ne u tome što nekoliko vrsta pravi med. Takođe, važno je napomenuti da u oprašivanju ne učestvuju samo pčele. Tu su još i mnogi drugi organizmi, ali pčele svakako jesu najefikasnije u tome. Na globalnom nivou je primećen trend smanjenja brojnosti vrsta pčela. I ne samo da se smanjuje broj vrsta, nego se smanjuje i brojnost populacija postojećih vrsta. U poslednje 2 decenije naučnici su želeli da utvrde koji su to glavni negativni faktori koji utiču na pčele i došli su do 5 najnegativnijih faktora. Jedan od njih je uništavanje i fragmentacija staništa. Zatim tu je intenzivna poljoprivreda i novo raširena praksa gajenja monokultura na ogromnim prostranstvima, što nikako nije dobro za pčele. Treći faktor je prekomerna upotreba pesticida, opet povezano sa poljoprivredom, ali opet jako negativno s obzirom da su pčele hronično izložene pesticidima. Tu su patogeni paraziti koji su povezani sa invazivnim vrstama koje čovek nenamerno, ali opet čovek donosi u nove prostore. I na peti faktor su klimatske promene. Već sam pomenula da postoji jako puno negativnih faktora koji izaziva čovek, koji negativno utiču na pčele i na većinu od njih teško možemo da utičemo, barem mi pojedinci. Međutim, ipak ima dosta stvari koje svako od nas vrlo jednostavno može da učini da pomogne pčelama. Ja ću nabrojati samo nekoliko stvari. Recimo, ukoliko sadite cveće, bilo da se radi o bašti, terasi ili čak i prozoru, setite se da izaberete medonosno cveće. Znači, vama će podjednako biti lepo, a jednostavno raspitajte se koje su to vrste koje žive u vašem podneblju, a medonosne su, to jest predstavljaju hranu za pčele. Na taj način ćete svakako pomoći pčelama. Takođe, pokušajte da izbegavate upotrebu pesticida i uopšte bilo kakve hemije u vašoj bašti. Postoji niz načina na koje možete da se borite protiv štetočina, a da izbegnete pesticide. Uvek se možete zabaviti pravljanjem jednog hotela za pčele. Postoje uputstva na internetu o tome. Time ćete pomoći tim vrstama koje se gnezde u takvom tipu supstrata da prosto imaju više mesta za gnežđenje. I pomenut ću recimo i mozaično košenje, koji je danas sve više raširen pristup upravljanja čak i javnih površina u Evropi. O čemu se tu radi? Jednostavno, kada kosite svoj travnjak, kosite ga u fazama. Nemojte pokositi sve, jer vi košenjem u stvari sklanjate hranu za pčele. Sasvim je u redu, čak će biti pozitivno ne samo za pčele, nego za celokupan biodiverzitet jednog predela, ukoliko se kosi u fazama
i ukoliko se ne kosi često.